Kumbukumbu la 10 yari nk'ikori. ilikuwa kama Ilikori dutanga muri Oberi bavuga ngo 18 ibice 18 kwijana. Asili 18%. Abisirayeli bo batanga ibice 10 kwijana. Taifa Israeli kwinatoa 10%. Hayo tutajifunza siku nyingine. Mu ndinganizo y'abatwara katika mpango wa watawala, kwa sababu Imana Mungu yari yaratoye muri ya miryango 14 alikuwa amechagua katika zile familia 12 umuryango umwe wa Lewi, familia moja ya Lawi. Yarabwira ati mwebwe muzobinyegu yanjye, akamwambia nyinyi mtakuwa nije nzobatunga, mimi ndio ndawatunza, nta sambu muzoronka, hakuna urithi mtapata, nta kindi gikorwa muzokora, hakuna kazi nyingine mtafanya, muzokora igikorwa cyanje, mtafanya kazi yangu. N'abacamanza hata wakuhukumu watu, abacira imanza abantu bari wale ambao walikuwa wanahukumu watu ambao walikuwa wanatoka mu muryango wa Lewi, walikuwa wanatoka katika familia ya Lawi. Uyo muryango wa Lewi, hiyo familia ya Lawi, niwana Mose yakomotse, ndivyo hata Musa alitokea. Hanyuma bagakora n'iryo bango ry'ubuherezi, alafu akafanya na hiyo kazi ya makuhani. Mungu akawaambia, mwebwe muzotungwa nanje, nyinyi mimi ndio nitawatunza. Nikuterera Imana yabatunga. Kivipi Mungu alikuwa anawatunza? Ivyicumi batororokanya byose, zile kumbukumbu la 10 walikuwa wanakusanya, byaba ari byo mu ndimiro, ikiwa kwenye mashamba, byaba ari ivy'amafaranga, ikiwa ni pesa, ivyo byose baravyegeranya. Hivyo vyote walikuwa wanavikusanya. Hari byari bigenewe Imana, kuna vile ambavyo vilikuwa vinahusiana na Mungu, hari n'ivyari bigenewe gutunga rero uyo muryango, na vingine vilikuwa vinatarajiwa kutunza hiyo familia ya Lawi. Icicumi nico gituma cyatanga. Kumbukumbu la 10 ndio sababu ilikuwa inatolewa. Cyari mu mategeko ya Mose, ilikuwa kwenye sheria za Musa. Murabyumva neza abakristo? Aya mategeko rero igituma tugomba ko muyumva. Hizo sheria tunataka kuzijua kwa sababu Imana yari yaragene une seule nation. Ni sheria Mungu alikuwa analeta kwa taifa moja tu. Ihanga rya Israeli. Taifa Israeli. Abarundi ntibarimwo, Abanyarwanda ntibarimwo, Abakongomani ntibarimwo, Abazungu ntibarimwo, Wazungu hakukuwemo, Abarabu ntibarimwo, abo bandi bose, hao wengine wote, twebwe ingene twitwa, sisi namna tulikuwa abanyamahanga, tulikuwa wenye mataifa. ngo abari kure y'amasezerano walikuwa mbali na ahadi, abanyamahanga wenye mataifa. Ayo masezerano twari kure n'ayahe? Hizo ahadi tulikuwa mbali nazo. Na masezerano Imana yagiriraniye ni hizi makubaliano Mungu alifanya na taifa Israeli katika mlima Sinai. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Mumvise rero igice icicumi cyari kirimo. Mumesikia mahali ambao kumbukumbu la 10 ilikuwa kama taxi, lijejwe gutunga ujya muryango wa Lewi, ilikuwa imeandaliwa kutunza familia ya Lawi, kwa sababu wengine wote bari barabagaburiye, walikuwa wamepata urithi katika Israeli. Bose bari bafite amasamvu y'amiryango y'indi 10 kiretse umuryango wa Lewi. Izile familia 11 ukitoa ile familia ya Lawi. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Uvuga rero itegeko ryose, ni kusema kila torati yari ryubatse uko, ilikuwa inajengwa hivyo, muri iyo mico 3, ikigawana katika namna 3 hizo. Hizo torati zote yari amategeko 613 zilikuwa torati 613.